school da oye John na enam so ma shatawale nso aba beyina no na nsem no sade tie no yedinam wo anigye de kasebo emuono eye kofa bayonu kroya etua eye esum ko friend say prayer train and prayer city camp maame yaboa kire se wono dofo te no obefu wachi a obefu wachi emfa woni de obeye honam emu nkyeremu yede ba wei anya fofo bi ne de nam sa nwume no nsia kan kase akọ efiadanti eye Freaky Friday wadawruma nwumeko bi aboa so yasene ewo sika fam ya Kim State University College Jubilee Hospital so ema sika information centers bro aduonum kwaduosia ebi wobono mantemu asante mantemu na dodo na wo epoye mantemu ka nyame wachimache krom David ba ewo kudokumi Osono information center wachimesem yani da so na urade ewo krubase de Yesu tumye ewo achim jaha aguna twafo ewo achim abenase Peace Information Center wachim batabi enu se wa ewo achim anyinase Ayadom Information Center wakeka no krobotokua ewo achim udumase Chidom Information Center wachim edubiase Somnyame worship God ewo chirimenken na napia Information Center onyankomase Dai Kingdom Come ewo police evo Opportunity Information Center because of tomorrow. Ewachim yazeru. God day wachim ayebo afuko sam. Ewachim achiase. God first wachim betna se radina ye. Ewachim apreku. Dimpa Information Center wachim asene adwempa. Ewobono mantemu. Nyaminsa wom ewo nyankoma se adumara kwa. Ewachim butwe. Achim okumenin abuabu eyekro. Woma hutodi eya abonhwa. Okohin abonhwa. Womunsu ebiem kuhu akasei. Womo fa to apetin. Adwa ne hukani wofo wofa eto ananto sport information center womso abiem kuha wasante atimamenti adehye bi age adwa eti kase ni bi anwumre yi fo adwenkyerfa 0533898915 text message and a WhatsApp yabekenkan ama Facebook live onso Bernard Mawuli adaroma ode atum yopo me din adikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan afe anidie ne obuo kwa so petakra bi na fa yi wasoma nsem ne nkyeremu ne fiti ase sede sene fata na nsem twerefo de soma yen ye baba mu edi amawo Ahenkan FM ye nsem na se ede amawa na eyade se edi free en anyina moden enwo ensen kaye ne ye franco no sade ho ensoso entotoye SB etie na ababeto dwetem se ukọ eye wiase adwaman eso a word market no wo kyese franco no ebo eyade se eba foma enya asemketwa na eno enaja yefra se yedi nkomo se ne sa yosunti na susunsu aso de betumi atre aba eye omakonko ganam am yahu se yefra go no bo no soso ehwihwan aba foma na eye nkomo a afra se a ekoso na opanyini eye energy analyst Owura Benjamin Insia edi atodwa ekirem ese no kwasem enie okọwiase adwaman so a eye franco no ebo no ayade se ahwan ensoso abafom na ayasem de edema eye wonma omde franco edi wonum adwumadi titru ene ahyenkafo wo se yasem de ma wonum pa sanse ebehunu se franco no bo no so enwanwaya eto no okotọ Eja first no ton 20 cedi nei obetimi aton bese eye 19 cedi ne mpeso ne kakra eti ayasem de onye chemu ne bese eye mienu 2% ena wachese wonum enso atimi eye free so ewo eye ewiase adwaman eso nenso wachese asem ba ko a edi akyere se wanhwa eye franco ne bona ehwan ewo eye wiase adwaman so first window no wachese wanhwa susunsuaso ne yenhyada ehunu ewo oman yi enso so emu esanse nyade akyese esombo bia de free so wiase adwaman so no enyade se ekwa animu bia eno entino ono de nsusuaso no wanhwa yenya ewa ha ebi kura mpo no wanhwa mo de omo nteso kura wamo franco no omo nteso ebi musuba ya maje se si ateso wiase adwaman so de a ene amianhwa yenya hu bibi kakra na so nyade se ebese da kofom bia enso se de yehwe animu no so ni nyina mu no wo kyese eyasem da enu betimi aboa se empo yenteso a ebema aboa no agina de agina na eno no so sa no amoshenkani no so adwuma na wo ye no watimi anya so emfa so
The baby a fango boss betido a boashenka for official mutimi a sevu eskakakra nashenka for yuma okroma pin because most of them use fuel products and a fuel no the operations the baby fuel no boss beti and as a fango no from it helps them to be able to save, and that also means that it contributes to price reduction across board, either from the transport sector or any other service provider. Yeah, but you know, I have some for and I have some commuters, and even this window, I don't think price better. So I think that prices are likely to stay same. Price reduction may not come in this particular window because of the CD factor and also the insignificant nature of that reduction on the international market. Na enuachi owura nsia edibi atosu kyerɛ mu sɛ deɛ ntia ɛnɛ no asɛ wiase adwaman so no franco no yɛte so wɔ hɔnom a yɛnhyɛ da enya sunsunsuaso no ɛwɔ yɛman Ghana mu yanom ɛne sɛ yɛn sika no ɛyade se na hoɔden no ɛyade se gusu a ɛkɔ fam sid na hoɔden no ɛnkɔ nkanka prɛba ɛsei ɛde sɛ ɔde kɔduru wiase adwaman hɔnom na ɔsesa ɛde akɔ ɛyɛ dollar ni mu na watim de adidwa afu ba wusa wo ya boka susuro entiano ne ade ba ko empempen ha adwene a ɛwɔ sɛ mpanyimfo animanim yɛ keka nneoma siani na yeye bibi ama ye sidi no enya ahoɔden sɛ sidi ne nya ahoɔden a ɔhwehwɛmu sɛ kɔba sɛ entesuo bia ba owiase adwaman so a Ghana yeso benya sunsunsuaso sɛ de ɛwɔ sɛ ɛkɔ no. The fuel market is very volatile. The volatility in Tino, Untumi, and Tanasi Muse, and Bekosro and I am Kosro. We should just be hopeful that in the next 2 weeks, CD and Bekosro is stable. As the CD stability continues in the ISADR and the next pricing window, which begins from 16th August, price no be stable Ebisonte. Opanyina wote nkan energy analyst ebano Frank Gowon animdia ne anyinamode wo nimdia ekura ne pa owura Benjamin nsia ana ode nsem nkyere mu de esom yeyi enane nansa anaye ukuada July bosom ne de toso aduasa baako Ghana mampani na nadodan kwakufu adodan fidie awdura ne dodo ne namba ye apem mienu 2000 edema bankra chimpenfo ewo Ghana ni na san fidie yi eye fidie de ye kwan na de nti aban no tu sana moyi ene se oso won se Ghana num sei de bia oha ba ko atuo ntwada eye kwanfo obet ade be chano pa na kro we kam me kwan nyo awia na kro we kam me kwan nyo anwumre na we kam ye mpotem kwan nye nti akwanfo de eye ade adwan aban no papa na enu nti na aban so apepa aban ka chimpenfo sade be yanka sa mpotem kwan obi akro bi a eni kro kuma bi kwan bi e ko no mo ye betumi atwa so ai reshape ni sa anoma no na nka ye assembly na adwuma eye assembly na sade no na so aban ya transidin ya hunu se assembly ni wo mutumi nye enye wo mfom so a esan se sika dodo wo betumi da asa adwuma no wo munya ena afimfidie nso a wo benya no eho oden enti unya sa anoma no ntumi mfa ntwitwa kwan no emo adehya wo mukam wo mpatam akwanya enye ho no emo masum enjo na nso asum enjo enu nti aban ne nhwehwemu we ye hu se assembly no ewo sa hawo na wo mu ni mfidie no ena aban no tena se no dwen hu se Sadi a odidwumadie bi ba yeto di district road improvement program ye 20 afene drip na drip no eno na ban fa so a wakoto mfidie babro apemienu 2000 ayede akwan ebi eye mfidie ankase edidwu kwan de edede sanhwea de fefa afaso roller ene water tanker afin so tipper truck ene mfidie gumawdo bebre pick up na keka ho bi aban no atoto mansini bia benya bako enti wo ya mansini a afi drop ya abai uni excuse bia so ye DC and MC na ukura wutim empotam ba bi omanfo kam se yakwanye be reshaping betwa so kakrama yen efuturo ha yen ensoto ntumi nkomma na so omanfo ngusu kam o sa anoma no ho a na se DC and MC kuro no uni madwuma no e wo se ya different nsem esansa ban na ma umfidi a obetumi de sa anoma no dia da kura no se wasan so ama wo mo fango amode begu mfidie no mu enti DC and MC se o ha uni na tu atwa e wa kwanfo ho
na abra aban ede san fide we ma aban kra chimpenifo na nu koda wie ya penam so ama NPP National Youth Organizer Owura Salam Mustafa Ababonten ede kokobonsem kwama aban kra chimpenifo ni na ene obi bebisa sa da fide we de kokobonsem ben biem na de tato ene Owura Salam Mustafa chese Ghana yesuban bi won ma esuban boni esuban fun se onipa da sani a chawade na abehwe so ye keke culture of maintenance eye tipaya ya de kese ema yen Ghana fo odi anu to nchen a Ghana ni bi won ma o ma ni free pe no no so de dom aka ho enti waka chense man kwa no no so bebuza no fro no mo na eba chese wo ma na kwanya so onya bibi no 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 ade ne pe no de ye de ope ade onu na wotumi wo so eno nso Owura Salam Mustafa se hadwen wo Ghana anu sei enti de oka kosi ni nan se abankra chimpenfo ni na emfidi a aban ya tisika boten ade akoto abremu ye ofira se di hu dwuma mfie mienu ni afi no wawi a odi ama mo no osimo nhwo na obi a fa emfidi ade yakwan ne nkoyo no ankasa adwuma mo fa nkoyo adwuma ngo no ankasa botom ana no ankasa adwuma na odeye o sidan bi opeka ama na atwa hwema no me MC me DC nti na aban fide na ode aba no kutu kwa fa hwema ba ko breme no akwasa na ode abegu ni sata o se sa de no enya de won be so baako sei entu ye DC ya na MC no ye wadwen se san fide ya aban de basam fanya mpotema kwan ema nkron ketua mu ene ade hye wo nkron ka se mpotema kwan wo masum ndwu wo no wo ye wadwen se wo de ode be wan se waduma ade be ye no wa hu bedwan te se de ya muko ade agu hu enti Owura Salam Mustafa a oye National Youth Organizer na de se de ode ato abankra chimpenfo anim eno no o se osre panse na ye ndi san hye so yemfa fide ni nya dwuma ba bia wo se de kɔ ekoya dwuma obi kam ewo mansi ni mu krokituo krokasio okam se ne kwanya abankra chipani tutumrika te sa akobam nafa kɔ koya kwani ye ma no esan se wo wanto wantia efide nso aban ema afango enti wo ha pa enisen o hawa ne se obeya adwuma ama aban nanim ate no manfo ho adwempa ekuta NPP amanyoku no. Me, my prayer and hope is that MMDA and MMDC is ye pamacho munsi from na munye adwuma ye afamaye akwan we say baby obefebia the one of the topical issues ewo obia ano any kwan nti ye pamacho MMDC is mamam ko from na tripod many way ewo problem nti me fa machines ne enkosi ha. Now, don't do that. We're aiming for personal. This is not the time to come and score settle personal scores. Take the machines to where they are needed and get the roads done for the people and the communities. Yet me we are a journey I produce my way. I say because of a coin. Any adikitwa. So say bind it me say we the resources sika go into fixing these machines. And yes, you on my before the ambulance I cover body any cement. Idea, ever born my way I continue to sing the praises of Nana Danko Akufo-Addo and Dr. Mahmoud Bawumia on this big intervention on my Ahenkan FM. Nyamianum nukrone hihya efa na drop de bia mebodin apagya mimu ama Nana Danko Akufo-Addo Ghana mampani eye nhye tese eye perfect because na oka no titu ni nkron ketua no wo major problem eye kwan kroni bi won ma okokra abagyin se bia obi mmom kwan bia ode konafum enso ekwan aka afa so kokro no mu ekwan enti nukrani e drop aban dia aba no eye powerful eye perfect ne kwan so no enti wei aban di fidie bia dia kwan no ema assembly bia ono abesa tofango agum enti DC ya na MC omanfo bi kam so mo kwan nye ne wankotwa ma omo a DC na ase ehwem ebia na ohaw bi ono mo a ombeza obamiye hu onipa amote so okase eye Salam Mustafa ono na ye National Youth Organizer ma NPP amanyoku no wanfanso ho Owura to aso e de adesede ekoma adehia afinso ye wo mansini no mu se wo assembly hobio se wo ni assembly hobio se wo ye MC se wo ye MC so ye assembly member so nya assembly member se wo ye odehie se wo nya odehie so ya manfrafra so nya manfrafra ultimately bia mu a ye na ye mo na mfidi aban ne de ba no ye mbua ma nukredie enkoso na ye mfa mfidie ne nya de sefata na emma
emfaso nti anabotenti aban ne tisika ekoto san fidie weni na abaye no esomra mfaso emayen. So I think say it's me managing here. I think that Yebenya value for money and Yebenya results and Yebenya money. So once again, me appeal more and more from more and more machines no chain. How you are going to deploy it is the issue, and I pray and hope say you act in good faith and ensure say the machines are used in the best possible manner such that this thing baby because there's some fuel allocation account. There's no really any reason why an MMDA bet now acquiring essay without making any intervention, and it will be a waste of national resources if these machines are not put to good use. Don't let us down because senior other interventions about the people sometimes mindset are away Salam Mustafa ewie kura no eno say onipa yade a osayeyi nipa beye bi wa meni na kwame kuma beye bi okọ jeje beye bi okọ owura tamuso beye bi okọ omo makanzo beye bi omo yade ombeko sanse nipa onyi a obewu onchimbo Queen Elizabeth kura wewu ono kura etumi nsa no moja no okọ enti no ose mampeni na nado dachi bia so ofira kunyan nsu a dachi bia baba bia no abakosem no wombe kai mampeni na nado dankwa kufuado die enti wombe kai ne say na dwuma pa obo no eso ani na eboa yen Nanado dankwa kufuado waye ni die waye from na from die only Dr. Mahmoud Bawumia. I think that history would remember Nanado Dankwa Kufuado. This one I've said it time without number. He has led a very good government, even though this government has its own challenges. Because nipa ena afomi abayino, it is not a government of saints and angels. And from so abim, but on the balance of any scale, the performance of Nanado Dankwa Kufuado, may say we are waiting to receive Dr. Mahmoud Bawumia as the next president and match him to the standard that Nanado Dankwa Kufuado is going to leave. Anyone campaign grant Kenyono. Onipa amuti so akase ye Salam Mustafa. Ono na ye NPP National Youth Organizer. And then I say drip net dear. Yes. Drop net dear. Na kasa na Mustafa ka se mi say won krofo no no mo ye adwuma no. Wo hwe na nado adwemu a ka na ni suade hunu say won ma me pene ho ene sa abɔhye na wo hye. Yes, but krofo no mo keka no ho no. Hwe one ambulance one constituency. Ewi akire ye tete wi na obi de ne de twe bole ba bode ne heyi blocks and cement si wan o de ambulance twe cement ya ra wisam etu o koblemu na so koble e be da yeyi yenye discipline si wan onimpa sa de na oye ne nye enso na oye nti wo hwe na do policies e o de ba ye na e bia ye kama na so mo maka no so mba boa no no mu so de o mu nim de e de aba no na ayeye no adufuru pe ne pesami nkum nyanti Jumadi ni bebre akeka so be kan ono no ne de be ko no botom so betene ade onye siwan ene ense na mente ho de one village one dam o be ko mo ya disika ko ma wo mo so nkom fa nya adwuma no I was say adwuma no hye ma adwuma ne koso no wayi nani watiatia bi so enti adwuma na nwie mu die mo e be nwie che ne de contractor ka 1 million per constituency siwan perfect initiative edi na police or the buy there and for food a job say come on be message or the boss in another vision dey wo bi na implementation any problem no aboafo asam ne kure hwade or dia be drip or dia be nice acho obi on pen kure kan na obeka say bi drip or dia be me so say DC bi na MC bi umpotem say drip na nya be omo kam say ye kwan nye na omo ntumi nya na wasi apamo we nya say DC na wa wotimi nya adwuma no wasi apamo tiawa kwase ona kan asam omufu o omufu wa hwentu dia ni say yamo di obo operating fidie no dada to problem ni say o problem an say fidie no una wo hweso o e di problem ni say kusi oni assembly member wo sampesua no so nka nti ofa fidie ni nkom o nko ye adwuma assembly member ni di tini yes assembly member no anto amame ye adwuma tumu anto amame eno so ye problem e wo no problem no sa ya de we na eba
Well, mention be mu DC and a WMC no about this agro bi no. Tiana so keke. O de boy amane. And no problem no. Kusi problem na no. Na DC and MC no on train ni sika woman to that video no. Omra me kire. Problem na no. O how na no. Omo kan na Ghana ya tu ba bia na etwetwetwetwe abo te se de aduane a atwiye no. We is a flexible policy, simple policy. Enfidia ba yama petrol, yama ayi operators. Ayi nyame be kirefo aba yempotima kwan. Okay. We mu dia ye ba koye ni se ntino ene ana o kina da se ye ba koye mo dia no. Ya schedule no kama. Na we kura no. Na kro na ready. Don be dia bo no ma ya boa. Ya koye pa afiri ho no mo. Enti we yon say assembly bi o ye serious no within 4 months. Metumi akeso mo potima kwa be ye 90%. On betumi a reshaping. Ama ka akwa ba. Awo mo soma dwe omo. Enti so drip ne de abana ya de pa. Ade de waye na meka na abana de waye. Waye na afam die o. Na aka wo mo amfidie ni bedi wo mo ho no. Nsem no. Wo de ase wo ti abeti ho asem. Wo de wo ti ya. Asem ya si. Wo de soja for rep. Ebia ba ko ho. Ebia soja for omo mbe operate mbe hwe mfidie no so. Wo mo soja for rep wo. Soja for rep wo. Ombe di mfidie na chi na omo track and so mfidie no ho. Oh. Ya gusi o. Tra de beka. Na so mo nim say possibility say obi DCB and MCB di be twi ye bo job atwagu no botom no. E possible. And dey amunim say ye fat. Ni ankwaji excavator mani tutu nyira. Ento omunim obekom kra ye se asai na nse ye. Na nse. Ye di twa job o baabi. Obati ye se o ye de akọ yesiesie. Ni atwe obekọ de tia bo mpesuaso hu. We DC ya obu hu a enye sa anwuma. Enti wen e wo so mo de machines ni nyina no registration number de to public. On e wo se ye publish. I was here publishing to us a bit quite to be doing the achire. Yes, soon we are a hand to be doing the so the man ashen so different be among here one montino. Na unhupuno sa ban de ni bini. Yen na monitor. Yes. O man be a monitor. Come sana kala no say possible. O betimi sa ban fidie bi na ekon. O betimi. I was here na monitor. Sa ban ka say o mo ye plate ni green. Se nya san so be twere constituent mansini bi adin agu bi a ho. Mo. Ti akwa yetimi de ani di achire hu ba bi ekọ. Nya ban kwa na wase monitor. Nya ban no kwa na chencha che so monitor. Wase o man ba bia monitor because you need sika. Say ye o man fo no so yen so ye moa. Yen sika wo. Yen sika wo. Yen kwa. Ya kuyanim wadaruma eye efiada anumere akan kasebo na wo ensafufro ensusu emu no ma ru mfisa do agenche no so beba ye be kenkan dia ma ho se de ye kire ya dwuna so de aba o man ni ye nyina chekire ye pani ye mu enkata free eye abedeko mo sha bato adwumadie ne ntotoye so aba eye montene eso mekire electoral commission na watrese enkata otintim no eye eneda ya eye osana bosome ne de toso mienu afem penu ene eye aduonu enan etifia sam no watrese afem penu ne aduonu enan wanmo mo aprema panyi dibre ene mrasebe dwafie dibre kontonkuro emuo no ewasa wanmo ehwe na omonsa eka password bi na atimi aboa amomudwumadie no so atimi awiemu die anu ya tifia sam na udonso ensam ni mu asuko a wo kire se electoral commission peso obo amane de to oman mani nyina nim se enei no omo ede se egu apro so a enche ombe bie eye akonya enso ede ato ho na wonom omo epre mampanyini edibre no ene afemna se badwafie edibre no ewo amanyokuo awodo edimo ene afe so eye kontonkro edimo no omo nyina betimi anya akonya no makofa wonom enso enkrata na wo kire se sunsu ya edamuo ene se wonom mu gire mu kontonkro edimo no womo ede hye egu apro so se ewase obi biara etu anamon na wotimi ekọ electoral commission chairperson na namon so na okoje eye dia friend say password eno eye emabi ana se eye mabi a eno eboa ema eja wosusu timinya akonya ekọ eye abefo ntentan ya o mabie se ewonum obetimi akọ fill forms no so ho ana so obetimi akọ pick forms no ho na etimi aboa manwoma konkan
eto ɔkyɛ sa password no sɛ o pre mampanyi di bra na sɛ mrahye bagafie kunya no ɛwɔ kɔntonkura di mu a ɛwɔ sɛ utuo na mɔn ɛkɔ electoral commission one head office ɛwɔ nkran pupuni mantem na akɔhunu electoral commission chairperson na sa password no yɛma wo nsa enso etimi ɛka sɛ de bɛ obetimi anya access anaso obetimi anya akwanya na wabo awura mo enso so portal ne so ɛno ɛyɛ ec.gov.gh/forms/ omode no anya.com ena misi so biem di ama wo no ɔse ɛyɛ ec.gov.gh/forms/ ɛno ɛne ɛyɛ biaya a wokɔ a obetimi enso so akɔkenkan ɛyɛ electoral commission on mo hyehyɛ yɛ omode agu wɔdom no so bi na atimi aboa ma nneɔma so atimi akwankan ɛde ama wo wɔ kyerɛ mu ɛsɛ ɛwɔ sɛ wɔn mo pre kɔntonkura ni nyina no obi bia wo sɛ pensɛm mu enkyeremu no ebia amede ma we no amewo kura no de wo sɛ wo ya ne sɛ tuanamɔ ɛkɔ ɛyɛ electoral commission head office na kwadwo password de betimi aboa ma so otimi anya akwanya akɔ ɛyɛ wɔn portal no so na forms ne ho dwuma otimi akɔdi ɛwɔ hɔ wɔn mo a wɔn pre ɛyɛ mampanyi dibrɛ ɛne ɛyɛ mrase bagafie kunya kɔntonkura mu no mo na saa ensɛm yi ɛkɔma mo na mmom so pentekyerem fufuro bia nso a wo bɛfrɛ owura Samuel Kwa owura Samuel Kwa wɔso na wo bɛfrɛ no deputy director electoral services na eja wono so edi nkyeremu aka no enso edi ama kama nti ono anso na nisa ese eye nkata yi ase owura Samuel doto Kwa ti ono de no se ayi de ne ye boto we de ne ye doto eni nyira ya ibedi wa hu ana enyo na tiwe boto ni doto boto onse we die ne bi ya de ne ye wonu ofia de ne ye bi ana onso de ne ye di doto na boto ani obonto bonto se no kuro bonto di ase ani obonto etia no ye toa anwume no nsia kan kase no so na meka wo se wasugusu ya wutie kase yi ewo Ahenkan FM wate wasum papa no afia bato a eba no owura ba akɔ nani abrepɛ so ye mampani eyo owura lan kodwo trematen na ba oba no nye party bi ni mu no denam nemum ode ohwu boku efe no movement for change enti oba kwantenkro na owura lan kodwo trematen no kani owura yire Patricia Christabel Trematen mami aye campaign amani kunu na campaign no koye won kran santana edwam won kran no koye saa campaign mami Christabel Trematen kogina adwadifo mu ena oni adwadifo din se woso a na obi se adwadifo am se yes mami kane no nantos yetoni sen 1 Ghana ena sen 5 Ghana entimo sidan yesesam ena okwade ofroso adwadifo am se mami kane beans ni yetoni sen 2 Ghana ena yesen 10 Ghana entimo sidan yesesam na samba nkrani na mami ayi Christabel Trematen adwadifo na mu santana wono no ewon kran na wakwade ofroso enwo kane na bubu ni sen 2 Ghana ena yesen 5 Ghana entimo sidan yesesam asem badabi enti mami Trematen tese de na okakosi ni na ne se adwadifo wo mu bre ena obi kwa akotɔ ade ono nipa na okotɔ ade afridom no ebe wiase na odidi nipa na oton ade na atem aden a ntosi no atum sei onte so utum de den emokobo de den onte so enso dwadini no enya no fom so a akuafo no ama ne boa ye de den esan se akuani no so no so kire se enuoma ode yefo no yatutum aduro buo ba bia nenam enya de ketoa enji so wantum na wanfa anya ne kua na wo mutumi fa nuane bia mu ma enti dwadini no so kofa ba pe ewoso no so tum na wo beto akodi na wakogya anan no onso onso obua onso beto na boarding enti sa na akwakoye eno na ma me Christabel Trematen kire se we nyina no eyisika
sikasɛm enko yenti na akɔfa sa ha weni na aba na adwadifo nso gye tum sa ampa sikasɛm enko yenti na akɔfa sa nneɛma ne bo ɔkɔso bum 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 te sɛ portra akɔkɔ no akɔfa weni na ɛde aba ɛno nam so amama me kyerɛmaten Christabel a ɔno na yɛ owura alankudwo kyerɛmaten ho kani egyina so ka te adwadifo ne sɛ onipa a ɛrehyɛmu wɔ ne mu na odi nukure ɔmpɛntro ɔpɛ bibia yɛyɛ ne fan akonta akɔ yɛ adwuma ɛyɛ owura alankudwo kyerɛmaten ɛno nti ɔsrɛ adwadifo ne sɛ wɔn fa tumi nhyɛ ne nsa wɔn fa nhyɛ ne kunu nsa na wɔn ma ne mɛɛma mpani no bɛɛma mpani a ɛnɛ sikasɛm enko yɛ ama nneɛma boa yɛ den a obi ba beto aduane akodi ebewiase na osan didi wu dwadidi natem no saa nneɛma ni na tuo betwa tom me hawa me na mu ni na nyesi ya na bɛyɛ da entima me kyerɛmaten kyerɛ sɛ sɛ nyesi ya na bɛyɛ dia onipa betumi abɛsesa no ɛyɛ owura lan kudwo kyerɛmaten ne ho kani papa bi ɔno na betumi abɛsa no ɔsɛ deɛ ɔkekan ɛnyɛ sɛ bia ne kunu nti na odi no adanse enwienwiam sa no nanso ɛyɛ ne korasɛm ne kunu ɔmpɛntro ne kunu odi ne korɛ ne kunu ɔyɛ obi a ɔyɛ kukudufo ɔdwen kɔ akyire na ɔde enwema gu akwan mu enti Ghana fo mfa tumi nhyɛ ne nsa ɔsrɛ adwadifo wɔ santana edwam ɛwɔ nkran tie maame Christabel kyerɛmaten owura lankudwo kyerɛmaten ne ho kani papa bi inti me ba na me be ka kire adwadifo e wo ha adwomfo yi sɛ alan sɛ onimomo haw madwumadie ketwe ya me be ne sɛ me ba na ma be hye omo nkran na ma be kyerɛm sɛ anida so wɔ hɔ na akyea nso embuye na sɛ omo toma alana alan de ɔse a ɔyɔ Alan oye nukrediefo. He's a man of integrity, he's a man of great vision, he's an action oriented man, he's a man who is competent and sise omo elusi hope because hope is on the way. Ahenkan FM. Onipa amote so akase yowura ire Patricia Christabel Chamatin ne brofu din ye mienu ono no owura Alan Kudwo Chamatin ho kani na mote nini Adishimama yetoa eye onyinu bre akan kasiaba no so akọ yananim ewo nsafu from ne yetiesim ewo anigidie kasiabo enso so emu na uboruram ewo eyesi ni twa dwumadie emu a Ghana hanomo ene ema omutwasini osisi a ne beka so mufie ko manim pa na wabraja omusisuo no omudin enyasam ketoa ejentre hafa Ghana fa na babia ne amanoni nyina chese na omudwumadi omudi osinimu no eso ani pa maami dokuno eka ho bi Grace Omabo na wanukro ya so nsamtira dwuman eja woni ya na eye ne kakan kakra ana eja woni nsamtirafo di nhyiamu a wo cheche na brabo mu nyuma woto eja waye bra no ene babia wo sia free ene babia wabo ade akọ na no ne yabusa ne se maame yate se manwasam du nwurawura ma na sei ene koma awo no sibo menananom aya samo amanwasam yi se pente asase na wokwa o enya sam ketwa na ochese wo hwe sinitwam a entertainment industry no na wodi toto amanwasam ne ho a utimu sensunsuye dem pa sunsuye dem na amanwasam wo no uwo mu a edom ani esade ohye eye ntakache chese unim na ya wadwen se wo Patrick akra bi akodi afa wa beti bobole bobo se de betwa abode won wakasa banu ho chese attacks ne doso anya sam ketwa o wose wo mu sanse wo ba eye movie industry ni entertainment ni mu a saade no soso wo ho but amanwasam ni mu ni de obetimi akase se de searchlight ne so di short to so a eda so ni na wo ya ade akura so na akopa kakra bi a se ye de becha wo no ha wa ye betwi makwa fa ho ama wonam nyina ahyehew na afiri mu fi a wo de besua ade na wo kyerɛkyerɛ mu sini twamfa so de a ede ma no ane obra ne yi no wo GTV okoye ye akan drama wo se anu se mfa so onya ye ane bua no anu se wo kyerɛkyerɛ mu a GTV oja dwumadi awodo susu bi a Fireside eja ye de man se wo hosti anu so emwa de bua no wona bra bom na wo se amanwasam mu no Jerry John Lawrence wanya ne ba bi ko nka ne Ghana man pagini
ne pen so no tama no okira so sa abia nim no ya na adwen se wode no bewura amanyosem mu enti wohwa National Democratic Congress adisa amanyokuo di mu no ani owura mu kakra na wasini pototwe na de wura amanyosem ankasa no aye owura Tiaje Rollins ne ho kani aye former first lady Nana Kunadu Ajima Rollins waso no anaja wode ne wura amanyosem mu bia nania na odi andi se tika kana na duru baabi no ya se odabi baabi odun de waso odi no kobo eye osoro kokoroko amanyokuo na MPP ana wadane ne hodi no kowura MPP mu ani anana danko akufado pen so nya asem ketua 280 no waso ne na no soso eja wobo na chidoma no wase se agna sidia wosi yei hey adapeka mafo twa na da papa ai uyandi sini na se aso ko MPP ni yei amanyoni ade wafunam ensam de kofo ka bebre ade fa ne ho a chasena ense emfata yentie maame dokunu. Later on, I got to know that if you are in politics and your government doesn't win, it becomes a problem. So, because of what I'm doing, I decided to stop. Because I joined, I would say I joined the two parties, and I really suffered for it. So I decided not to go there again. Ti aja amanyoku atwetwe robi eri ni nyina no. Maame dokono kire mu se wadi a kire pen na so ayade se wobre pa wobre won krofo nsa no anya asem ketwa. Oba panyini woye sinitwani nsamtwe adwuma so yene na gusu ayeye nkakra ne di ashada kamra mo eye maame Grace omabo na dodo na nimu no se maame dokono ene ne din a eja dodo na no ede efre no anya asem ketwa amanyosem obeka no kure omude do mu kire kura ne se wo ha no afiri ha kwa ha o hwe uboma no bom san uboma na ekuku ya wafu do na edoa ya flat na ya flat na ya na mintini pass no sumiye yese ma adwendwene meboa ene branso ya boku ya nim sebi mpadu asempanfo so okwasea na esesa na adwene mo ana obakwasea na onante na opoli nso a onsesa ne nante toto ne nante de o maachi a o de poli still no toto ne nice enti sene mesime ya MPP ni na wo kire ma wo MPP for ya ade emwa nti me self MPP achi akodi NDC achi ana me NDC ni ma wo NDC for no mo ye na emwa nti me self akodi MPP achi ana ni political party achi a we ye bone aye bone enu nti ye de wo beto apaso ne aye wa di watema utianye ye de abusuafo nyina de beka aka wanum ene na nado aka wansem sa temdidi party politics munyai hunya besi a sanyo na hunya ntukwa besi a sanyo na se wahu ati dabi ameka se nipa wo se otini paase wantini paase a untimi mobra nko anim da yenkwa yekọ yanim yatiasi enegidie nsemu yi de yemfiri sinitwa na yenkọ enyomto na watwe mu nyumtuni ba ko afa ni Stone Boy nyame adom na okọ school pon ewo Ghana Institute of Management and Public Administration yetwa ni tiafa na Gempa ehonum na no okọ school eye university CB enti wawie ya ye pon wo mo ho na ye pon wo mo ho no Stone Boy ye pon mo ya graduation kama ne kama nipo odi omonim na okan bibi no mo so aka bia di nachi okan bi no afi Stone Boy komana no so a John wako school da no de Shatawale no na Stone Boy sa asam na okacha Shatawale no abeya sem kese papa opon wa hwempon ho hwempon ho Stone Boy man no so a John wako school da owie school da e na otwehwe Shatawale na tie se de Stone Boy e kan de se Shatawale e won graduation ase no chen waso ne tie ne yi having become an alumnus wa baby da John no wa baby da John o de Shatawale onipa mochi so akaza sisi eye Stone Boy nyumtuni na dia okodi Shatawale atem say John wa ko university da ena Shatawale so say kange nyame atobra ne kwa me nkrema nyame a kange nyame emna abekami medam baby minkon abekam
mi obi anka me po na wa be ka me ene Shatawale si so me Stoneboy de be e odia o si Stoneboy certificate na mo jeje no e obi business o yo A4 sheet ene a treasure so na de ahye mo nsa na mo service certificate na e de mam no o si obi o ton kalewole ene o so nya sa certificate no na certificate nso o cha say ubeko school ubeje certificate na untumi fa nya adwuma ana unya adwuma nye ana untumi fa create adwuma mo ankrofo no ene ono onko school no hwan pa na wonyansa hwan na nim nyansa obo nipa ebu anyame ebu omanfo Shatawale san to aso kan biem se ono no brofo no te dada wonti onko sa ebre nkotena school dem enkosua brofo nkose dabidebo nya sa abre no enkode badwen abiebie nyuma amomanfo nya bia ye sede ogusu a oye no enti brofo no te dada otumi nso twere enti ongo school enkoje bibia nyum to ni na adwuma ohwemu ye any business a oye momanfo nso nsa eko oma no enti Shatawale nso akeka bi papa e de ache Stoneboy tie Shatawale nso anu yema Stoneboy ewo atama odi no you which school bro we dey speak English we dey do everything oh nigga forget everything S plus raised to the power to the other one they be your own imagination hey boy you take Ghana you dey see the fakeness to the original but you just don't want to accept and Ghana that we dey like Egyptians or Pharaoh we dey want Egypt very stubborn people just don't want to accept that no this is the chosen one this is God's person I tell you education it is for plenty of you I gotta go school it is for plenty of you go ask your professor where he teach you for 26 years go ask him that professor will teach you for 26 years they don't show him education way it go fit make it great or a function they don't show him so the professor learn now right now if they sack the professor for school no in life or go make basa yeah they take education give you finish and get certificate so for your certificate for take give kelewele seller certificate wey dey get you take give kelewele seller we don't want to say the business and so if you go to school planes like that then you finish and no job for you then you see that what you go then you don't go learn anything for school master I say if you use that wisdom you go fit create something for yourself that time I people the time and so sorry I know I got Facebook because see and a TV station see radio station you know more register with Facebook Ahenkan FM onipa amoti so aka say ya Charles ni ama ani di ankasa amanfo dinim no onwum tomu eye Shatawale nene ena moti ye Stoneboy kodi na tem so ye John ena ono so be yi Stoneboy ano san se omo set no kelewele set untumi fa nya adwuma nya untumi fa great nyuma nti o mienu hwan enenim nyansa fa comment bra 0533898915 ya semo ndokwa ya we ehun be ne hia aba aze ndokwa we ehun be ne hia Stoneboy en kan kwan so okasa na so okasa unko school da John ase wa mbo Shatawale o de Shatawale enya graduation ase na okan o de Shatawale na Shatawale gina ho Dabi ba Shatawale din say Shatawale unko school da ye John na atem didi e koso na no nipa no begina nim kansa o de Shatawale eni obi o de Shatawale because one no grudge dada nti atuom grudge ni tuom grudge say Shatawale obi anim say Shatawale wa mo ni din bata Shatawale no de no me sadi we di na hwan okay nyo no na hwan o kana asem o kana asem me me nko ayi adempa na do yakola o go school da o go school da John o go school da o de Shatawale we ni efe na kutia ni wura no John Shatawale nso no anso nim say o de o no no za be reply can we aye den I go school do akọ your graduation wa ko school na so ani abie no ko can we aye den ya semu mo se ko school wani abie to your graduation hwem your graduation ko di na tema aye den na aye den no den pa na be ye I was here for nyuma wa bie ni nkrofo afọ mu nyuma no you can you have no idea na make us here school no hu na no na eya na ye ntiase ya Ghana ha o ye ntiase o school ho no wo akiri uko school si okwaji nimdie no eya ade a owie a ewo se otimi di ye bibi ma ho ma so banfa so enya brofo ne ye ko school akoka o ba Ghana an me ko school na ya dwen nyina ne se brofo ne ye koka obi kasa ne ye koka eni se oba na se otimi ka obi kasa na okeka yi brofo akese a eche se wa ben okọ school awie wutivie mutimi nya hwe ma ho nimdie na ko ti ye no so mfa so ne de hin ya ti yenja useless yenya matie for na tie for mrem umfa message mra 0533898915
epe certificate ana be ye adwuma na ebie adwuma mankrofo nyi bia ye ani ankame mo na mi bie adwuma mankrofo eja bi je masa no wo ska hemfa na ntumi nko eden na ntumi nye ya se Momentu aswe na abusuafo anigide kase bomu na yasugusu wasugusu wutie yi na eye sofu panyini ba ko agya wonu kroya na de eye asafo friend say prayer train and prayer city camp ebaye maame ya yeboa maame yeboa anu wo kire mu say na nse no ma bi kokoso odwene ho awonte ase sabi mpraduasa ase mrewafo ni nyina pese chenchena omofo so na omo nane emaya utim se maame ni fie koda ni mu pa nanso so sade wasiesie ni tiri ni sade wafa ne oma bi dia so ne pa ni ade no che so odwene wa wonte ase na akotiatie mu yase no na sisi ano emema ne pe ai wamo mpesa sabi mpraduasa wagba abrewa ni ade do da bi ana wase emaya no so enei won pese o mu looki sexy si wa huo eti wo fa nneoma ntiantia bia no de so ne pa wase anu sa ne bema ne dofo no sabi da bia na ni bedi na chi se wa huo enu wo chese nya no kura de biara da ade efa ne se odo bible kura kan wasem se yadinya kase eti se sa odo hum no atu obi mu a emfa wo ne sade wusiesie ho fa emfa wo ne sade wo ye waade efa odo wa ne odo Bema wasi wo mfa ne yire chi no opa ye ne dai opa mo ba ne ntu nkotena obi manso wonni mfie de ode ho wasi wo mfa na chi a wo mfa na chi da sanso na wo ba wasi wo mfa ne kuru chi no opa ma ne kuru nya ne ho na wontu kwan emfie de ho wasi wo mfa na chi wo mfa na chi da eno na friend say pure love no odo ankasa no eno no na de oso obefa wachi do be ye bia nso nani do be ye bia wodi ye oba sadie bia ma no ye wodi he memfa de mo na trimodin therefore de wodi memfa ncheche da bia fama therefore opa he nda bia ma therefore ni unsa no aduani mfili opo no kwade wodi chese de opa bia ye ma no oso obefu achi enti sa ade no wade mu ensenkaye no wo chese bibia ho no mo odo ankasa no genuinely no ade bia chese obinya efa one de obeye wado wo do to na koma so de ato na koma so na so de ono wo se wotan wo onbe wasem de obeye bia enya de se beso nani enti sa na te edu se wo se ye te ho ase ai eba no relationship ni mu a wo se obi ate ne ho ase ni wo hunu se de otu na na mo e de fa nya chenchena te se me dress de no ma bia so me pa na eno no sa no me kura mfa machi anase na nia nkodu obi achi wo se nya no kre ti mo amukoso amubom duku no mubom duku sa eno ano mpe mo de tumasi mu asene no mo fa tumasi mu asene ukunu no se na nije ho a eno na nije ho. You can dress like a goddess. It doesn't matter. Listen, being together with one partner for life is a mindset. Because obviously, we are living in a technological age and things are evolving. Gone were those days, any woman who is over 40, you see them, they are looking all tattered. But today, they still look that beautiful. Things are available. So it doesn't necessarily matter whether you decide to dress like a goddess or what. If a man wants to cheat, he will cheat. If a woman wants to cheat, he will cheat. It doesn't necessarily, you don't even need to even go and stay somewhere. If somebody decides I'm not going to cheat, if you are here he won't cheat, if you are there he won't cheat. We should have it at the back of our minds that we are married and marriage is sacred, and so yes, decide that this is what I want. Listen, whatever you want, talk to your spouse about. Me, I don't like pot belly. If you are getting pot belly, I'll be telling him, Papa, where are you so? Enti ochrem sa ansana obe wale no hunu se o partner no dia wo pene de o mpa nyina unim dada yei anya se ohia na wo ya mefeo sebi mpedi asaka fracho wo sisi fia nti na eno ano no udimnika na akoye ne ho ade hunu de wo pene de wo mpe na ososo no eche ne de wo so pene de wo mpe na munyina mo ntem ho ase enti anu sa no munyina mu tu anamon a ayi odokwan so na mom okoye ho se ready animanimu ya anu akoyo ubewie akire no na afi no onam hawo mu enti maame yeboa a wono founder and leader edema prayer train and prayer city camp
ɛna wote ne nka no was set a simple example amane ho yeah ɔso no no de on pay be ma nafuso yeah enti se wafu nso a ɔpɛw ba wafu so a wafu na sunu nti obetumi achitu wo so hu teno anso wo be man so be se wafu enkoye kese simple cause ekoye kese a obechitu so nse problem ne say so hu se wo de no mpafu kese It is a fugasi for the barber so pa and once I reject wo mo ananya sa ti men yes o na fusu na momo wasika nti me consider ebi on mo ne te no na waka obi on ne te na nafuni ye kese sa anu sa na so oja na so anya de fugasi ne mfa ngo fugasi da bi mfa ngo sa akola bi afu ye kese wizano yantua so na yemfa woma eboa so kase yase na osika fam Jubilee Hospital yade bia fa kɔ ibedu dwuma ma oba wonyim oba wawo uti na ye oya o to ase ntini na twetwe wo se wani hunamu ene hunamani fani na akɔ Jubilee mfidie ene nipa ene nduro ebusutam Jubilee Hospital wo what awdo ni na baabi ankwada da mpeni da mrwa da nkokora da ma da memada ebi wo ho kantin wo ho baabi amuzalmi fo ya asɔre wo ho insurance aban de ne ankrankra de wogini nara me pa cho Jubilee Hospital no wo mo Jubilee Pharmacy no so de ne ho ate ne ho eye ho ma bontinfo na obi atumi kɔ kɔtɔ ade eduro pe bia atumi kɔ 24/7 yantu mu da anadwo 12 benya dura to anadwo 1 na ma chetre anopa 6 ebiri bia beku bia no Jubilee Pharmacy operate fra 0244 575799 ena 0241784645 achimo dane aboabo kwantempon so amantra ena obehu Jubilee Pharmacy ene Jubilee Hospital oni omudinsa woso na mepacho Akim State University College aye suapon a enei eboa ama adehyiam anyanimdie ubowuram ewo kotoku manmu hanuma anya asem keto akora wo semen kan so afirase a woje aye adesuafo afimpinu ene aduonomiensa ene afimpinu ene aduonu enan academic year no ofirase first degree programs no mepacho kan homa na motoi na ososo efa ho ebehiem bi na ginimdie bi a wo hwanim se wonsa betimi enso aka na okyeresa hyehyɛ nse netie ukuta SSC wasi ABC eni nyina no ayi school to aso abodin krata ukuta bi a akonya eda wo se obetimi so apply na first degree programs no wo so atima bechi ho animdie uye no eto enchen a wo se menka nche wo se mo amuwo ayi school to aso mu a mo gina pay chatwo no final year student no wo se akonya wo wasi no utire wie ya no apply na eja wabla wo twen so results ne beba no na afesu no mo ehwe eboa se de be ya obetimi anya akonya enso ewa Yesu aponi mu no akwaji nimdia wo hwanim se wonsa beka no achi HND abodin krata ni afi diploma no mo nyina so mo akonya se mbetimi apply 2-year top up programs no enso etimi afrase ewa Akim State University College enya asem keto akora afi mepa chokuta abodin krata eye ICA ACCA CIB ena CIMA munyina no ekwan na bie mutimi apply wadin fishia eye aduonu enum ede ekro mepacho wasi de SSC yabodin kratan unkura bi na so so wani jewo ese okwaginim die bi a bomoden na so ehwe na apply eno eye mature student no etimu bedura yebetwere yebema twere entrance exams o twere na pass a akonya da ho sanim die bia pese wonsa ka no wonsa so beka no se de se na efata waye nhyehyɛ no se de be ya obi biara a bia na wotwene mu no wonya akonya nkwaginim die no na wotwene awieye wono so benya akonya enti weekend programs no ekoso ewa Akim State University College anya asem ketwa ekoranti no bomoden na so fa ho ekohyem bi asem de aiwom ene se Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST no ye no amo na aka banchiri mu a ye hwe aboa ma de hyene mu nimdie okutokuman emu hanoma enya asem ketwa enti obi etwa kwa tentene kopiemu asantemantam Kwame Nkrumah suapo mu ekɔgi nimdie no owia abodin krata ne sabeka no obi a wono so ekɔ Akim State University College no wono so benya abodin krata korona eti won se afi hu hia se obetwa kwan aboka kwa asantemantam wono kwa accommodation no enya asem ketwa kora ne bodin no enya asem ketwa nti bomodin na kwa Befontentan so www.asuc.edu.gh na ekopike forms no ewo ma misi subiem fama www.asuc.edu.gh
okwa me pacho ensembusa ne ebusa na oyi ano uwia na wawo so ama mpanyufo wasamete wi mpanyufo do mani bedi akire na afia bre sefatamu no wahwe na watimi ensoso ene wadi nkita ho na nhyehyɛ aka akire nyina no mode ahyehyɛ so kama me pacho ngoma na yesu ano ebi eni eba no dwadie ni sikasam enho animdia yesua BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, BSc human resource management. Ana afeba no engineering programs na yenkeka homa bi ensi ani siwanwu sa wayes ho no yentuti bi mfurum yenkeka bi momu no ene yetimi nwuna ne ayeka siwanwu na atu yetimi kikabo ani na atimi enso aboa ma ya nneoma hodo na ntia no eye BSc electrical and electronics engineering and afi BSc computer science abode mu nyansa pomfidie no wo ho nim dia nso yetimi aboa wie pa woduani kire mu ewo eye epoe mantamu asane manso across mansini mu achem asane ene waba bebutu a wo hwe aboa ma nwuma so yanso atu eye empon fra 0558 633957 0558 633957 and 0207 163787 0207 163787 na mepacho yeka Akim State University College a discipline excellence and development the greatest name in university education yenyina university education student fa adwenkyira aba ento asomami ko Facebook live Starboy si o hwe live free for mem airport edempa odoi tema ono so si JDM ono ne beba opompu ono eba kasua America Town Kenke House ono so say kasia ne didempa Facebook adawruma wo mabiem ha wakumsin ochia no opare edifri suhum ono so say nchia nkoma protozia na wo mu tie kasia ne papa Facebook adawruma wo mabiem pa Michael Oheneba say good evening kusi ani adwempa mu news no live and clear e wo Winneba Junction 9 FM osinchia nkoma ne namfo e wa achema odan maame ama asiedua o wa achema boabo osonso ochia opa Michael Oheneba and the message we by teacher Kojo Tepanyino susu osi Dr. Baumia has proven himself to be a competent and capable leader osi Dr. Baumia bia chese o aduma no betumi aye ono prove no wrong azeman different chronom or say President Nanado say oye adwuma pa o deliver the promises pa ti Nanado obo adwuma nansen obo adwuma ko mensa pillar 2 defeat o me kwa benya o say endis for propaganda mbe no enya no na be ma breaking the 8 no asasa akọ 7 8 na ginam gidigidi master planner junior Kintampo say they are also against the drip initiative o say endis for drip initiative no eno so endis for elsoriatia san hihye nso masoriatia inti master planner junior Kintampo na asema o kan o say endis die bibie no no ya eye NPP fe na nakua mo aboati ni fablekuma central o say wo mu tie kase no Facebook live adaruma o cheche mpinifo bi ewo ha ebrintimi nchi omo ninko we so we say SMS na medru no o say this is a perfect response by Shatawali o say Shatawali anu ye we die edempa asema wakana no kra papa yeah jiska as school yeah jiska at the school despite oko school doing he odi Ahenkan oko school doing he Lewin oko school doing he yeah jiska as school kwasi edifree achim aboabo Peace Town and the message we buy when you say emfidie na ban ne dia ba no e wo so modern monitor ne ye papa said ye be ya botan ti aban ne tiska kofa emfidie we na ban no yensa beka sa botan no tin message odi aba no o say safety 1 o tie free a Peace Town Aigbe Town abenase no abenase Aigbe Town o tie free o say in fact Ghanaians there's no way petrol price could fall or to our satisfaction o say nya dia petrol ne betumi ate so amena du ba bia ye pe tinasema o kan no timasa o to ana wato untumi nton so park car ne moto no netina oba bi ema ene nante wona tabro na be kase tse dabo na so be nden ye di sini akọ ochina batabi adwen ye ko bibi o weekends yeah ochina batabi obi abechia na bibisa o say obi abechia no I can say ankrebo yeah se ba na wapon o say se ba na wapon
Yes, me kwa makoma na dwuma bi. Me siesie me mpaboa wo kyam de be di agoro. No point. Abo no. Yes. Man kuto buti. Wo kyena me gyina na nka me madwe sem koto fro. But we no ma wo sia duru wum. Okay. Aduru wum wo kyam de be di agoro. Ti me ma ankre gba siesie. Okay, trozo be ma me boot. Osi we dey hadwo mo ne no be di agoro na yebeti ma gibi wo mo de di agoro. Trozo na so do. Na be room. Emekwa kutobi. Kwa kutobu da be se ocha bo ne anopa metimi akokuruma akoto ne fast sa ani so betimi akoto na be be siesie medie no nti to ocha batabi ya pa ye be ocha batabi life bia e na yeko no sure ocha program bia ma ampa ye be dwa yes ti ocha bia mehwe eno kre be di agoro ifia obia be di agoro yes wa mo mu kra jesi ni nyina be di agoro chena yes enya asem ketu akura na me boa August boso ne da toso aduonu baako 21st amantie be ye be bompa e okuru no mu mede ye be bompa e okuru no mu idea na esi ye di obi nyo o se mo bompa ye bompa ye se nya me mwa kuru no mo ye di clean kuru no mu honhom fam Viana nana so gunsa na nana so de na o de anti efiti obusumi wewu na ye kwa o de o ye benfo e be di agreement ya okay o be mo se mo de eti program ya hyehye e ba so mo bete won sem ankasa meka wasem adwo aboadwo no hu kani wofo wofa eto ananto sport amantia enyimire memamwadwo obi a o tie kase bi nso ofra amantia no good evening. Okay. Ye pema sempa ni Pablo ne kakaku ya Shenkafo mechia wo mu. Wanya? Pablo. Pablo. Yeah. Ene kakaku. Yes. And I'm so mechia Stagger. Yeah. Stagger. Nyambo tena ya chia wo munye nchia keke. Wo tena ye hia wo. Na mo mra me hwe. Yes. Onyo me hwe bi ombe bobi. Ombe bobi. So munya friends of Ahenkan ti. Wo tena mba be ginam ne nyina ye di agoro. Se ye be chia mu mienu. Ti we na wo senka ye no friends of Ahenkan versus team Ahenkan na mu. Yes. Now yes 11. O say? Yes 11. O ye be so. O the man be kan wana. Man nyina be bo. Sa. Man nyina be bo, ye gira be bo. Okay. Ye kona enwumpa to awso. DJ Branosen. Wa gina edwa. Obebo onwum manko be biara. Obeye odewu. The audio ko Facebook live your champion kwame ono na producer yen Billy Man a technician on duty. Akenkan fo ya wote yenka me kwaku anin kusi buadumene. Adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wani mukan. Kase bonasi yesi achia mu pi. Yema mumo ne tie. Ahenkan 93.3 FM. Eja bo eja